Ningizimu Afrika thokoza sawubona Dumela Abshini Endelo lobingela nomkhuluti ikhehla lamakhehla nyanga enkulu yaseNingizimu Afrika. I think one of the seriously handsome sangomas in the world. A sangoma with a style, you know, that young and vibrant sangoma. So I'm greeting you Bagwetu all the way from building number 57 Loveday Street, Marshalltown, Johannesburg, CBD. I'm greeting you with love and respect. You know, respect marks everything. If you can just get into someone's house without greeting, or you can just come being looking somehow, it is something else. So I'm greeting you guys with love and respect. My topic for today says emergency ward. Emergency what? Emergency ward. Depending on how you pronounce it. I mean, I said an emergency ward. So emergency ward. What am I referring to? What am I talking about regarding emergency ward? Am I talking about emergency ward yasesibhedlela where kungena abantu eyukuthi they are seriously critical? Yes, I'm referring to that. Yes, I'm referring to that. Ngikhuluma ngalokho. Kunabantu ukuthi bazixhwaka. Kunabantu ukuthi bazixhwaka. Kunabantu ukuthi bazixhwaka ingane yakho kuyimanje isabuka esikoleni because of yena. Kunabantu ukuthi bazixhwaka umuntu wakhona aripe ingane zakho adlula kwakho la umbone ehamba ethe umbone ukuthi uzizwa amandla eripe ingane yakho. Kunabantu ukuthi bazixhwaka in a way emangazayo umuntu aripe umntwana wakho but abe proud. Kunabantu ukuthi bazixhwaka. Kunabantu ukuthi bazixhwaka to a level yokuthi uthola ukuthi umuntu uripe abantwana bakho, omunye wakuthathela imoto, wathenga imoto kuyena akuroba leyo moto leyo. Omunye wathenga imoto kuyena ayala ngamaphepha azayithatha leyo moto leyo. Omunye umuntu akuthengisela indawo jikijiki futhi athengisela omunye umuntu. Omunye umuntu yazi kunabantu ukuthi bazixhwaka bakwethu. Lento le angazi ukuthi ngayithini but kunabantu ukuthi bazixhwaka. Kunabantu ukuthi bazixhwaka. Kunabantu ukuthi bazixhwaka ngendlela emangalisayo. Kunomuntu ukuthi kuyimanje since akukoleta imali namanje akunikezi. Kunomuntu ukuthi wabula umndeni wakho. Kunomuntu ukuthi wabula ubaba wakho but na today uphila impilo emnandi. Kunomuntu ukuthi wabula uma wakho but na today uphila impilo emnandi. Kunomuntu ukuthi wabulala ingane zakho namhlanje uphila impilo emnandi. Kunabantu ukuthi bazixhwaka. Kunabantu ukuthi bazixhwaka ngendlela emangalisayo. Kunomuntu ukuthi namhlanje akazimiselanga ukubhadala imali yakho akoleta yona. Wayidla le mali kuwena. Kunabantu abadla iboma 1 million, 2 million, 3 million, 7 million. There is a guy engimaziyo obadliwa 13 million. Angikhulumi ngale mali yakho engenamsebenzi. 10,000 rand, 5,000 rand. Ngikhuluma ngomuntu owadliwa 13 million. Kunomuntu engimaziyo owadliwa 7 million. Kunabantu engibaziyo abadliwa 14 million, 20. Kunabantu ukuthi ngiyabazi mina. There is a guy omunye wathathelwa umuntu imali, umuntu wakhona baleka aya emazweni angaphandle. 89 million. 89 million. Abaleka umuntu wakhona emazweni angaphandle. Lo but athi uyazazi they were in business together. Athi lo muntu mkhulu wathatha imali yama emazweni angaphandle umefika lo swine afika fela khona. Afika fela khona. Kwakungeke futhi kungayenzeki. Kwakungeke futhi kungayenzeki. Walethe udaba lakhe kubantu abaphezulu kakhulu. Uma ulethe indaba yakho kuhoti usuke uyilethe kuJabir Jabbar. Jabir Jabbar. Usuke uyilethe kuKhokho Vulo omkhulu. Usuke uyilethe kuBatsha Pierre. Indaba yakho ilethe kumina. Indaba yakho ilethe kumina ngidlulisela kumashrine aphezulu kakhulu. Mina ngikuhambela igodlo, ngize ngikuhambele igodlo zamaHindu. Mina anasike sokudlala mina ngikuhambela igodlo ngize ngikuhambele igodlo zamaHindu
awungikuhlori kering nguhambela igodlo ngize nguhambele igodlo zamaHindu ngikhuluma ngami mina ngidlali akibabhala angidlali uma sengihlala ngodaba lakho phansi ngihlala phansi ngodaba lakho uma sengithi ngiyakuguqela ngiyaguqa ngawe ngamane ngingadli wegogo ngamane ngingadli mntasekhaya uma ngithi ngiyakuguqela ngiyaguqa ngawe ngiyaguqa nokwenzeke futhi ngiyaguqa mina uma ngithi ngiyaguqa ngawe we ngiyaguqa mntana ekhehla ngiguqa ngize ngihambe ngiye emalibeni wamaShayina mina nginamalibe la ngiya khona emalibeni wamaShayina ngize ngishone emalibeni wamaHindu uma ngihlula kubantu abakhuluma inkulumo yakho mina ngishona kwezinye inhlanga mina ngishona kwezinye inhlanga khehla ngishona kwezinye inhlanga kwenzeke so lana ngikhuluma ngomuntu Dr. Uthi nginomuntu ukuthi ungidlela umfazi Dr. Uthi ungidlela umfazi wami akafuni ngisho nokungibona kunabantu abangafuna abafazi babo namhlanje ngenxa yoswayi noyi1 kunomuntu ukuthi umfazi wakho uyadliwa udlelwa umfazi umuntu muthwate ngatsamaya upepesa sibone ikare ke pepe ubona tsamaya ithe kuri uzonyenzana umthole hamba ethi uzonyenzana aza batshele ngisho nabantu ukuthi udla umfazi wakho ngifuna umuntu nesimo esikanjalo ngifuna umuntu onesimo esikanjalo uma unesimo esikanjalo awungithinte nje ukwenzele enye into ongakazi uyibone sifake lo muntu kwi-emergency ward asifake lo muntu kwi-emergency ward kunomuntu ukuthi ubuzwana naye uma sethole bangqono uma sebona abantu abangqono kunawe usekubiza ngamagama lo muntu lo udinga i-emergency ward umuntu kumele angene khehla i-emergency ward umuntu kumele angene mntakababa angidlali futhi ngawe i-emergency ward umuntu kumele angene kuyona kumnyama kubomvu mntana sekhaya emergency ward uma ufuna ungenisa umuntu wozobona umkhuloti asifake lo muntu kwi-emergency ward simshaye ngomuthi abe critical asazi ukuthi uyobuya yini simshaye ngomuthi khehla abe critical asifake lo muntu kwi-emergency ward lo muntu wakwenza kabi lo muntu wakonakalisa lo muntu ukuthi wakusihlungu ayikhona awungithinti awufuna imali engange-7,000 rand sifake lo muntu kwi-emergency ward lo muntu mntakababa awumshayi ngomuthi wena ushawa yimina awushawa yimina khehla ushawa yimina ngoba nawe ngiyakusaba ungasuka ushaya mina ngalento hayi nawe ngiyakusaba khehla wena umshayi ngomuthi lo muntu ushawa yimina uma ungenasithombe sakhe bhala igama lakhe phansi uma ungenalo igama lakhe phansi lethi isithombe sakhe uma ungenasithombe sakhe enhlizweni yakho wena umazi woza kumina ngikushaye lo muntu kunomuntu owatshontsha imali eningi kwakho kunomuntu owangena emzini wakho akwenza kabi kunomuntu waqoshisa emsebenzini kunomuntu wakwenza into ongayazi ake ngikushaye lo muntu ngomuthi kubonakala khehla awuze kumina ngikushaye lo muntu ngomuthi woza kumina ngikushaye lo muntu ngomuthi angunikezi lento khehla angunikezi angifuni ukudlala ngawe angunikezi ngiyazenzela mina uyingozi kakhulu lo muthi but if kunabantu abaninganyana ofuna ukubashaya ngakunikeza wona if akusumuntu oyi1 but before kunesiko kumele lenze icala before ngikunikeza wona ungayilanda i-emergency ward maye ukuthi akusumuntu oyedwa ofuna ukumshaya mhlawumbe ufuna abantu abathathu
awufuni ama-emergency ward awu-3 cha kunezinto eyi-1 but kunesiko qala kumele ulenze kunesiko ekumele ulenze kuqala kunesiko ekumele ulenze kuqala before ngikunikeza le mpande ngifonele ufuna imali engange-7,000 rand but uma abantu yana bakho bawu-3 bawu-4 fake 7.5 uzongibona kunikeze lento impilo yakho yokwazi ushintshe nayo inhliziyo yakho inethezeke ujabule uDr Wotilo uyangithola building number 57 Lovedale Marshalltown Johannesburg CBD building number 57 Lovedale Street Marshalltown Johannesburg CBD siyabonga ngwana Manyoloyi dumela sawubona mtaka baba la ukhona dumela ngwana ba profeta dumela ngwana Manyoloyi ku dumedisa ke le Dr Woti ho tswa lefatsheng la Fine Town Gauteng ke kopa nkutlo ngwaneso ha ke re tswa lefatsheng la Fine Town Gauteng ke mo teng re tla beng re tshwara tshebeletso ya kereke teng lefatsheng la Grassmary Fine Town batho ba ntse bang mo ke qadileng ke sebeletsa batho teng mo ke qadileng ke thusa batho teng ka ditshebetso tsa moya ke lefatsheng la Fine Town utlwa ngwaneso ka di 17 tsa May ngiyakumema mtaka baba ngeyi-17 zika May ngiyakumema ngumemela umgido omkhulu wabaprofeti ngumemela umgido omkhulu wenkonzo yepostoli kereke apostola inkonzo yaseZiyoni ngiyakumema wena ogulayo ngiyakumema wena onenkinga ngiyakumema wena odinga imithandazo ngiyakumema wena onama court case angapheli ngiyakumema wena onenkinga emshadweni wakhe ngiyakumema wena umuntu ongazazi ukuthi udliwa yini mhlambe udliwa amadliso ngaphakathi kuwena mhlambe udliwa amadliso buthakathi mhlambe udliwa amadliso bumnyama mhlambe udliwa amadliso kaSathane ngiyakumema mntaka baba ngiyakumema mntwana kaNkulunkulu ngiyakumema mntwana wezingilosi ngeyi-17 zika May 2026 ngo-10 ekseni ka-10 oseni re tla be qala thapelo ya rona ya Manyoloyi thapelo apostola umthandazo waseZiyoni ngiyakumema mntaka baba lefatsheng la Fine Town uthi nje uqela imoto uma wena umuntu odrivayo abantu uma nje umuntu ogibelayo abadrivayo sobanikeza ilocation wena muntu wadi taxi ukupe driver autose first short left first short right emagroundini after Mkhulu Tuck Shop ngiyaphinda futhi qela udriver kwehlise first short right after Mkhulu Tuck Shop emagroundini uzothi nje umuyehla mntaka baba uzoyibona inkonzo nayi yaphezulu ungababuza nalapho ukuthi kwaMkhulu Woti esilo kukuphi bazokhomba ukuthi nayi yaphezulu isilo mntaka baba woza uzokhonza nathi simema wena ogulayo simema wena onenkinga simema wena ongazazi ukuthi kahle inkinga zakho yini mntaka baba woza ungaphuthelwa umsebenzi lo wabaprofeti umsebenzi lo wezingilosi umsebenzi lo oyenzelwe wena nami oyenzelwe thina sonke ukuthi impilo zabantu zishintshe mamele lo msebenzi lo uma ngikuambulelwa kuthiwe angibize abantwana baprofeti for umsebenzi omkhulu wokukhulula inkinga zabo ezandleni zikaFaro mamele wena ulimuntu kunezinto uFaro aziphethe ezakho manje ngizabe ngithi Faro lukulabana bamudimo ubanthele fasila eGibhithe omunye angabuza Dr Woti manje uma ngiza kudingakala malini ingilosi lithe wonke umuntu is for free akekho umuntu okhokhiswa lutho akekho umuntu ofuna imali hauna muthu abatla nchelete hauna muthu ohlokala ngoranse chelete eyitseng uzothenga into enkonzweni asithengi enkonzweni akuthengwa kereke ngawurekisi dintho enkonzweni kuyadonatewa enkonzweni kuyanikelwa akuna a certain money le ingilosi ithe kumina ngifune kuwena wena ihlo mukiti ngoba profita lebana bahawu umeme nabanye abantu ukumema abanye abantu kwakho isibusiso kuwena mntaka baba this Dr Woti khehla lamakhehla umprofeti wasenkonzweni
yaseZion Apostoli. Ha re kopaneng kerekeng lefatsheng la Fine Town ngomhla ka-17 May ngo-10 o'clock. It will be on Sunday. Siyabonga.